100 tük aldık pişen. Komuştan Kamıştan. 2 gektardan 100 tük pişen aldınız da. Hayır. Orasında üstte de. Yok orasında şu kamışta yeşil kiler, şu big ballı. Ne? Тega как сахарный свекла, как сахарный тростник битинде ол, камыш. Бул бит баллы. Ha bizim yokta komuş oşatmıyorlardı. Bu da komuştur naverna. Oşuy da. At oşuy. Mine kış günü, kış günü buran bula, olar gül osqa düşerler. Osqa düşüp şunda oşuylar. Sen bu bütün yer siniki degin de. Mine oşa jerde. Bunda at yerge o'tirgan. Mine biz har mine ona tegi tavlarga minemiz, mine tegi tavlarga. Necha gektar sırrıga da yol turam. No, tov endi u bulay olinganda tugul, netganda tugul. Mine bulari butunay. Mine bulari. Da, bu endi yerlar mine qoyda ulan chechamiz qoydanlar. Ну буш yapmıyorlar aralar sinde de. Har kaysını uğraş etmişliği. Каждый клочок использует da. Tavdağı tav bitindagi ulanlar qishqiliqqa otlar shunda yeri rahatlanib boshlaylar. Ha, degan onun bitinde ot terisi de bulabilir. Bu bular. Yoskani ulan mında quturib. Şu удобрениега. Удобрение. Все продумано tabiatda. Men просто bu tabiatni ognab, şu tabiatning mumkinliklari bilan qo'llanam buna. 500 ot mine bir joy orasida ko'pmi ton удобрение berar ekan ular o'sha qiziq betende. Mana hozir men aytaman, mana bir qishni chiqsak, benim sotganim bor. Удобрение ga. 200 KAMAZ. Aha, удобрение etib. Tirisni 200 mashina. Bu büyük eybat. Bizde kajaniki tizak degan kesip alaları, sataları maşinası Sovetlar Soyuzu'na 95 so'm bir gazik maşina buladır şu. Ul vaxtda. Kajaniki katışki taptılar da. Alar ot kajeler. Otnıqın bizde teknika salaları mine kirpiş yasaganda otның buğun salaları kirpiş katı bulsun deyip. Şuna tek salaları mine samanğa niga şulay bizning yoqlarda. Mana bu bizning yerda mana kishilar narsadir jiyalar. Har borib bilisham endi. Ayi. Anda narsa topganlar edi. Mana biz qarnatiga tog'a bilan ketamiz otlar yanlarinlari. Har kiribgina bilisham da, söylasham da. Men shulay yurib chiqam, kishilar bilan söylasham, oralasham. Narsa deysiz. Ular bunda skeresiyo ot bugun jiyalar. Mana bunda pishanlarini jig'ach bizning bunda otlar yürüyor. Şeyler, bunda ulan oşuylar otlar. Qopshiq bilan. Ona qopshiq yeyib verirler. Jiysinlar, begaylar. Qoraboshlar bultar jiyganlar edi, ko'p ittirib, qorabosh tirasida. Har memdalar oşuylar rahatlanib. Bunda kishi jiyada. Ana jinaganlar. Qopshiq. Sağlar mısın? Jiyila mı? Niye? Ордырта. Да свежий. Свежий, овраг айма. Но зато самый айбатинде. Ну, бізге көп керек той. Ауылда той біз шәһәрден. Шәһәрден. Ато былтыр кыш буена Карабашта йырттык біз. Карабашта анда халық келер, куанды инде рахатланып. Біз бет Лениногорскийдан. Участок 3-4. Biz bunda eksport et, şul pişenlerini aldık da bunları otlarını jibirdik. Bu sizden şiirler. Jirler de otlar da jirler de verik. Özümüzge tege sam kaçayın sam kuca diler bitinde. Buna şula yürüyüz. Ne? Begaybat. Sağlar mısınız? Sizden koruyoruz. Şulay veriydi. Nima aytasiz, kela mine rahmat aytira kerak. Бүтән жетекші болса, ол ақыры это моя собственность, ал ayta жейсінлар деп көрдіңізбі, юморт кіші шундай. Молодцы. Mine şulay işlegeç. Biz şir özümüzün nindi halik ekanini özümüzni ko'rsatamiz. Yok, benim babay коммунист oldu. Коммунист. Ол ата коммунист ол. Реквизировать пришел коммунист. Молодец, yok etmeyin. Şin ideya bilen tege. Kişiye bulsun diye mi? Bu men даже terenrek aytardim. Bu bizning Tatar xalqining şulay tirenligi şunda, Tatarning tirenligi şunda o'tira. Ol tege biz ana qo'shanda
Tiren aytmaymiz, жеңілірек айтабыз gibi керек. Шын көңілден әйткәндә, шын менә o мәгънәдә именно татарның көче шушында. Тырышлыкта. И главное менә юк, табигатькә, менә бу тормышка караш. Әйе. Машинадан йөрмибез, җәяүләп Әйе. кенә теге монда уртага бит. Сезгә сәламәтлек, сезгә озын гомер, матур гына яшә. Әйтәсем килгән балалар кайта җәй көне Казаннан. Атка утырга бит. Киләләр. Эй, җәй буе йөрде. Молодцы. Килен дә бәләкәй кызыбыз, ат малай бармый, малай курка. Менә бүгенге көнгә нишләптер шундый замана бөтенләй кызлар. Менә кызлар атны яраталар. Атта йөриләр, ярышта. Менә Казанга без бардык. Барадык без бөтенләр. Карап барасыз. Барадык, Самарны кышкылыкта, особенно бер вакытны кыш көн снимать иткән булганда, ой матур. Матур. Ай, атлар күп кенә йөргәндә бит. Вот. Кырлары да матур бит, бигрәк. Безнең яклар бик күңелле инде. Безнең яклар күңелле. Снимать та беләләр, аннары үзләр тагы. Шомарабыз. Старабыз. Я рахмәт, сау булыгыз. Булышлар. Ага, рахмәт. А то миңа әйттеләр, теге Чаллыда хатын-кызлар, ну алар, конечно, сатырга, теге җыяларда җиләкләрне барган, икти кемдер барган, Мамадышмы, кайсы яктамы хуҗасы килде дә, у меня вот документы на этой территории дип, җиләкләрен типкәләп ташлады ди, җиләкләр белән ди менә. Вот, а ул үзе җыймаса, вот. Так, менә мен белән тамамлыйбыз безнең ошо видеоны. Күрдегез менә халык җыя, менә җитәкчесе хуҗасы бернәрсә әйтми, чөнки ул алар тырышлык күрсәткәч инде аларны гөлнитә. Менә халык ди ул ди булай ни әтәс килә. Изге хислар анара халыкка. Халык тырышканны ярата инде ишетә. Ул бит безнең татар халкы эшчәнлек, шундый халык эшчәнле ул. Инде авыр чорларда өйрәнгән ул татар халкы гел шулай бөкрәеп нитеп эшләп, шуңа күрә менә бу кайсы нәселдән килгән алар сәләтләр шундый үзе менә авыр эш булса да эшләп шөгыльләнеп өйрәнгәч, кешене дә эшләгәнне ул хөрмәт итә, ярата менә. Шуны әйтәсем килә менә.